Amkhanya kodwa siyabingelela futhi TV. Hey abona nje yawo indaba okunyusa. Indaba okunyusa le. Hey. Hayi ubona isimanga ejele. But ke ngicabanga ukuthi into eziningi ezimkhuba ejele iboshwa zenza ukubhoreka. Iboshwa ziyabhoreka kakhulu ejele. Ne stress kakhulu. Stress ukubhoreka kakhulu ejele. Ngicabanga ukuthi enye yezinto eyenza ukunyusa, because ukunyusa akwenziwa noma kanjani. That's the first thing. Umunyusa nje awuvela unyusa. Sinjoba sihleli kanje usuyanywa into eyenzeka ngesikhathi kuthiwa nakho kuyaseshwa endlini eseduze kwenu noma kuzoseshwa esectionini yenu noma kuzokwenzakalani. Ebese umuntu ebona ukuthi vela akukho la engafihla khona. Wesiphathi into eyinyuswayo kenza thothi kuba yi-drug noma kakhulu azotha kuba ifoni isikhathi esiningi enyuswayo. So khona umuntu mfowethu sahlala endlini owanyusa upopopo wakhe. Bejwayele vele ukunyusa. Yabo nje engathuka lo muntu engathuka ngathi bayadlala ngaze ngibona thu uyakwazi ukunyusa ama smartphone awu2 no popopo wakhe ngaphezulu. Khona lama smartphone lama A2 core nama A1 bani lamancane ngawakwenza phambi kwami ngambona, and I was shaking ukuthi hayibo lo muntu ngeke indawo yakhe ayisekho normally. And kwaku 400 rand mayizokunyusela nje hleze phethe ama condom eduze kwakhe wavale nje polonqopho kodwa nakesesho wathatha nje wathi shwi phona uthi polonqopho nqothatha yesibili wathi shwi kanti uqale ngopopopo wakhe kanti uzothi uma ufika ngesikhathi onyusa upopopo wakhe wafike wama kanje nansi indawo yakhe la afaka kuyona ngesikhathi unyuka wasufika uya cross and akufanele ucross wafika wama kanje upopopo ngesikhathi eseqedwe ukusesha esekhipha ke manje wawakhipha lama smartphone awu2 aphuma ngoba wona yademi kanje upopopo useleke manje la umi kanje awusaphuma fakusandle zama ukukhipha awusagolondeka awusakhipheki yini izasotha news bekusesho akafuni le phone yakhe ihambe because makhamba ifoni yami sezoxhumana nomndeni wakhe. Le phone elapha ithiwa i-wall call iyabiza. Uma uthenga nje ka50 rand I used to bengijwayele ukuyithenga mangithenga 100 rand ufona mhlawumbe ufonela abantu abawu3 noma abawu2 isiphelile. Kanti mune phone iyakwazi ukuthi abanye amafoni basebenzisa into right. So uma ufona uyazi ukuthi mina nje nganginayo iphone ngachargewa futhi ngachargewa iphone ngiyoziyabanjwa bayithatha. Ifoni yami ngayisebenzisela ukuqola abantu anything kodwa ifoni bengisebenzisela ukwazi ukuthi umuntu nami uright ingane zami ziright uma uright abantu ba right neminyango engiphila nabo nesiphilisana nabo ukwazi ukwenza izinto zakho kalula ngendlela ofuna ngayo noma kungenze ngendlela ofuna ngayo. Because i-white call uzothi umuntu ungangifoneli ngisemsebenzini ungifonele ngo6 ngalesikhathi wena uthole exercise ngo12 kuya ku2 noma ngo12 kuya ku1 i-hour uzophinda umfonele ninike ngoba ingaphandle wena mawusubuyela endlini ayiki what call. So ke ngesikhathi enyusa umuntu yabo lo mfowethu wazi waphoqutha eKing Edward bafike bemsize eKing Edward ukuze kwazi ukuthi iphume ifoni. So yabo lo nto ibsibhlungu usenziwa yonke lami lezi zinto asikwa uyasikwa wenza yonke le nto leyo ngenxa ukuthi imkhuba eyenziwa kuphi ejele ngoba engafuni futhi ukuthi enjani ahanjelwe ifoni. And akumnandi vele ukhanjelwe ifoni ejele kaze nje kuzobe mnandi nami nje ihambile yami ngaba ne stress nje serious ngoba ngase ngibona ngizobathola lapha abantu engifuna ukukhuluma nabo. Ngicela ukubuza la khona abantu abaspecialize ngokuthi nje nginyusela ifoni. Yes abaspecialize nje ngokuthi let's say ngilala kulombhedo ngaphansi noma ngaphezulu ngoba imbhedo 3 mhlawumbe ulala la noma ulala kuphi mayezwa nje khala umnyango ngimphosela ifoni yami uhleze enama condom akhe nje wavulile ready same time bethi beqathwa la phansi esiseswini usenyusile specialize ngalokho akanayo ifoni yena uspecialize ngokuthi nje
uyalokhuzana ifoni yakhe uspecialize ngokuthi anyusela abantu bemkhokhele so ngaso sonke isikhathi nje yena ayikho enye into ayenzayo specialize ngokukhokhela abantu ukuthi mina ngiyusela abantu bayangikhokhela ngiyusela abantu bayangikhokhela ayikho enye into ayenzayo akanayo futhi ifoni akanayo ifoni zomnyusela 400 rand wakho nje mina nje ngiqala ukuzwa nje ngathi 400 rand angazi ke manje kodwa nje ku 400 rand unyusela umuntu ifoni ebuya ikhipheke nisuleke qhubeke isebenze kuyabiza ngoba ilandawo kubhlungu ngena uchatho manje uyacabanga into njengaleyo ke kuzongena ifoni isicwembe sefoni into engekho lula khona nje abaspecialize ngalokho asebephilela nje impilo yokunyusa ayi bese kuba lento yamaqhosha ke babuza abantu ama beats khona abathi ama beats bebuza abantu yini ama beats yini lonto leyo sichazele yini ama beats angaze ngiwafaka kunawo anginawo ama beats angaze ngiwafake amawundlu basho njalo abanye bathi amawundlu lokho kufakwa la qhofozo so bakufaka abafowethu nakho ncanti izinto zokubhoreka ngoba I don't think ukuthi mhlawumbe ushuma wengane usho unkosikazi eminyanga and all the staffs noma uthi intombi yakho umngene ejele kade unormal usuyaphuma usugcwele lezi hlafu la ukuthi uzokumukela yini mhlawumbe enye izinto engenza ukuthi ngingabanga excited ukuyifaka because ngingazi ukuthi uzokwamukela yini lo enginayo uNdlunkulu mase those ngiqhamise ngifake amachofo lawa agcwele undaba ezitha so ke ezinye izinto ke ezibashaya abantu ileyo bafaka abafowethu omunye mfowethu nje faka impela amakhulu and first time ngiqala ukuyibona le nto le ngiyongena eshaweni ephuma khona manje abanye abafowethu abanankinga uthi ephumela eshaweni nje inqunu uyigcobela ngaphandle hayi ngeke ubugeza mfowethu uyigcobela ngaphandle athi lo muntu lona shothi bamthakatha yabo ingqondo nami ngangazi phela hey shothi bamthakatha lona unje kugcwele konke la emphambili wakhe kugcwele yonke le ngathi naye bamthakatha bamshaya into nje xoxe nomunye ifethu yasikhona mfethu ngibona egeza lapha hey bamshaya lo muntu bamlimaza mfethu ukuthi bamthakatha niwaganga bamthakatha wathi yini kugcwele ilondo awangihleka alona wempatha ngempela umuntu wanongoma akuzona ilonda lezo amawundlu lawo dina amawundlu haya awakhiphe naye nje ngentweni eyofaka intweni eyikokoko angitshengise nanka nami nje lawa wami nje awu20 ngisazowafaka ngisafaka e3 ngifuna abe u25 yini enzani hayi thi umuntu esifazane nje umufake wona ke nje akezwa umshini embedeni uhayizana how okay hayi ngibone kanjalo so what I'm trying to say is abafethu bawafaka ngezathu ke zabo abanye thothi usuyathatha ke shuthela umuntu osemnyango ke mhlawumbe athandana naye ke sojabula ke umama ke sebona lamalokhuzana akhe ukuthi hey buya sizosebenzisa lento lesiyibona injani abanye ase bewafakile baphuma baye eminyango bawancoma ukuthi hayi umuntu esifazane impela ayisho akaphinda afuna ukuzwa enye into uma ke ezwa amawulu akafuna ukuphinda ezwe elingenawo amawulu then ke asazi ke sizwa besho nje athi hayi impela umuntu esifazana akafuna ukuphinda ezwe linye uma ke ezwa elinamawulu and normal akabesalizwa then ibuya yonke lonto leyo ukuthi okay amaqhosha la okay no it's fine bayawafaka abafowethu right futhi for bona and ke manje ukuthi khona namaqhosha and khona la ngaphakathi kuyo lento esikhala ngathi abanyusa ngayo balalana enamaqhosha vula ubona ukuthi yo kwaze kwabhlungu kwaze kwanzima so and enye futhi into ezinto lezi abazenza bebhorekile ngoba amaqhosha ngesikhathi uwenza because bawenza ngalento yesixubo uzubona ukuthi mhlawumbe umuntu wena yini ungawafakanga enye izinto mhlawumbe njengoba ngisho ukuthi ngake ngikwazi ukuthi ngithi uNdlunkulu ekhona bese ngiuNdlunkulu Machili bese ngiphuma la ngizofakana namaqhosha one lento bayenza ngesixubo kunqanyula isixubo yenziwe ibencane ibe yibhola ibe uround kunenyama la thathwa inyama encane la ithisikwa njenge race bese ishuthe kwakhe ifakwa ngangibuka le nto nje ukuthi
lento ngeke idale in something cancer or like whatever ngibukela le nto hey sengiyaphuma la sethi ngifuna ukusebenzisa lamawundla awasasebenziseki kwandaba ezithi akasasebenzi ngenxa ukuthi naka amaqhosha alimazile lapha yana because then they move yayizwe ya move then bese kuzoba ile issue abahlezi besibuza ngayo khona nje wayengibuza nami akazobe nonhliziyo ithini manje unhliziyo ngifuna ukuthi uzothini hayi labantu enithandana nabo over the phone and all the stuff ngangayazi unhliziyo honestly ngangamazi unhliziyo ngaqala ukumuzwa khona ejet khona ukuthi unhliziyo ila osisibethu thothi uthandana nomuntu ongaphakathi uqala futhi ukuthandana naye bathola futhi isikhathi ngo Facebook abanye bagesi number amfonela umuntu embede nje uphande ndawo khona umuntu mfowethu ngebhadi kusashona Nkosi yami ushona uda esengaphandle ke eseshonele intweni zakhe ezinye wayenomsindo ngamuva enumber 7 ngesikhathi sekulokhuzana sekushiftwa eB3 ngawohlala enumber 3 eB3 number 3 uma ngifika khona ngihlala lo mfethu la ngilala nje empetheni oqondene nje naye yena uphathi nendawo mina ngala esayidini ebusuku nje cathi kwangabo 12:1 ngiyezwa nje hayi alwa ngabo 12:1 ebusuku ngoba nama sengifone yabo ngifaka ama headset bese kuba into ayahamba ochama kathi ifone ngibeke eceleni uma ngibuye yena akafake ama headset ngizwa nje manje akafake ama headset faka lo speaker ngizwa nalo ngizwa okuyifone the voice yomuntu wesifazana sengiyacama baby sengiyacama sami sheshe nalo nakho ngiyangizwa yabo ngicela sengani manje ngidlala igospel mina efonini akangezwa umsindo ngizumsindo base ngibuke uyocama hayibo baby manje oba anti bavalile uyakwazi uvala ngamakhethi nje obade ngisho ukuthi uvalela ukhanya because kuyenza ufuna usheshe ulale kanti kusakhanyisa ugesi futhi ekseni ugesi uyashesha ukukhanyiswa ngo5 ngithi ifone nomuntu wesilisa omunye futhi okhona la sekwenza la kufaka umuntu wesifazane walala la sengizopha banza hayi ngeke ngwafama esethi ngifuna ukuzwa zaqeda ukwenzakalani la ngiyamuzwa lesifazane sengiyaza phepha ungayeki phepha sheshisa ngiyachama phepha ngiyachama hayibo okay mase ngilokhuzana la eseqedile hey wazwa mnandi bebe ngiyabonga sina sami awume ngisule awume ngiyabonga bathroom sawusula ngiyalunguza nami mfuna ukuthi uzophuma la emdiyadiyeni manje hayi bakhuluma over the phone sengizwa ngoba sethi hello sina sami nalo sethi hello they start talking but into engayisho into yokuthandana nomuntu osejele kwabanye iyiqiniso kwabanye ayilona iqiniso yilokho engakusho kwabanye kusuke kwenzela ukuthi nje ungisize ngoba ngisejele nami ngisizakale nawe usizakale kuphela and ngangikhuluma nje khona umunye umfethu wakwaZulu osigcine nje sewuzalo lwami thanda nje nomunye usisi osebenza kahle outside uyazi ukuthi unhliziyo wakhe wathi mina yabona nje umkhwenyana ngimangixoxa ngibingele ethe manje mina nje angifunje indoda lemnyango uyanginelisa nje undaba ezitha kahle futhi uyanginelisa mina ngiyaqala mina empilweni yami ngajola nje angikaze ngize ngichame ngiyaqala ukuchanyiswa umuntu wesilisa angiqhamuza over the phone ngiyaqala ukuchama kunabantu besifazane abadlala amadoda abawachamisa but lo wayekhala ngalo ukuthi mina ayi nginezingane zo3 obaba ingane abaze bengichamisa amadoda angajola ngaze ngichamisa but lo SHL ukwazi ukungichamisa uyangisatisfy so ke onhliziyo bakhona bayi-ready because khona nje umunye umfowethu wajola nosisi over the phone bathandana kade sibashadisa nje last year beshada nje last year udaba uhambo lwabo uqale from Facebook and everywhere until baze bashada umqale kodwa bengonhliziyo but abanye basuke unqana lento ukuthi kancanca sofonela ekhaya cela i-airtime ngicela ugwayi icela i-roll on kanti umuntu onhliziyo uyakwazi ukuthi every weekend uyakulethela into zokudla uyakulethela and evisiteni ufica umama omdala ongakuzala eqabulana nengane encane umama omdala lo mjita nje ngase ngibuza ngisesekuseni ngithi ubwenza la efonini
bengichaza ukuthi hayi bengidla lo bengimhlaba nje efonini isex phone. Oh okay, ayinhliziyo wami ngithi awuthi ngibona isithombe sakhe abeze usisi omdala kanjani omdala kunaye umfana mhlawumbe no 23 eno 24 abeze usisi omdala wathi uyaza nje visitheni angifakele imali esitolo futhi akafaka imali lapha kwe1000 rand. Why ngiyamsatisfy right. Lento yonhliziyo ke kwabanye ikhona kwabanye futhi ayikho ngoba basuke nje uthatha umunye umuntu une street sakhe eceleni ukuthi nazo akafuna lokho esihlupha esifuna ama airtime esifuna imali yokuthi akwazi ukusurvive la ngaphakathi ejele ngoba ejele kunesitolo sakhona ngaphakathi okuthengwa kusona nje akuthengwa indawo kuthengwa kusona sibiza ke ngiyakutshela into ongazi uzoyichaza ukuthi ungayibiza sibiza kanjani. So ke engizama ukuchaza la ukuthi onhliziyo kwabanye baze baphume babe right bashade thothi bathonane ko Facebook or anyway vele into enzala nasemnyango abantu bayathandana beqala ukwazi la ku Facebook bagcine beshadile noma begcine belalana lapha ya kusuke ukusurvive kodwa most yakhona kusuke kwenza ukuthi umuntu akwazi ukusurvive akwazi ukuphila esejele angahlupheki esejele akwazi ukuba nento yokuthi hayi no ngiyakwazi ukulala ngidlile ngiyakwazi ukwenza ukuthi ngiyakwazi ukuba ne roll on ngiyakwazi ukuba ne visitor ngiyakwazi ukuba nayo yonke into engidingayo ngesikhathi engifuna ngazo. Fica umama omdala enhliziyo engane encane esejuvenile konje ngathi ngithi sevisithe ngesikhathi ngathi tshela hayi mhlawumbe lo gogo wakhe hayi ngabona mase beqabulana hayi ngeke ngakona futhi ubaby kiss othi la siqabula umzukulu noma siqabula abantu yilokho isojulile udeep kiss nje lo serious. Hey nalapha evisweni ubona abantu bepantsana ubona okay hayi kuyathandana then ube relaxed ngoba ngeke uzulu uhamba ukhuza wonke umuntu noma wenza awuhlangene nakho akukhona futhi okwakho but nje hayi iyenzeka ngempela bayayivuma futhi abanye usisi uthi hayi siyanela thina sineliswa ukuthi basidla efonini laba fethu esibavashela lapha ngaphakathi. So nje lezi zinto zo3 amaqhosha into ekhona badlalela kuyona eyonhliziyo bayidlalela kuyona nje abafowethu kube into abayidlalela kuyona bayibhorekele kuyona ekuseni emini ntambama bayibhorekele kuyona. Yes.